Mahamaya Congress Committee atumpen karcholapen vote kerek amai kangni. Karbi Anglong District Congress Committee atumpen along tin mondol Committee atuma phantami Congress pen kache toidun MP candidate Joyram Inglenga phan vote ke hang piamai kangni. Pado ponangji puateng pen patumi Mahamaya Congress Committee atumpen chepater piponsi Mahamaya Congress Committee Maipu Chandro Singh Singnar pen Maichari Ponsi Kongchun Bangrup Singh Phangcho pen candidate aphan karchola pen rat amai pi kangni pon. Laswalong aluhiaman pen Congress pen MP candidate Joyram Ingleng lapen Arya Sanghwatum nangche tongdun. Lapen bangso maya long uthot kache tongdun si BJP klembang phuatum setame Congress along chepa ogdun lapen aku BJP pen don thongke brapho araratum Congress along chingbedun mai judet penapi pherangkiatum karjupona hut nangkapachini dunke non ephong election ke CPIML pensi alliance pensi thordun lo lapen ke haija phansetame ning thepe melo pusi lamthe chepak langpon athe CPIML atum setame pinang anke nang cherap nang chetodun lo lapen RD nang pidun pamelo pusi ningje lapen nilijong si ke hailo pulotangte articles 244A abangke pachun vek polapen chunchetik ke parliament along lam ke jaidun ke ingtondun delo pusi Congress MP candidate Joyram Ingleng pen ningje pon kalau kam grande election kan bud jog mate UPP ma ale ke doji UPP party ke che don dun se itum amuke bang jaji ma काम के चुन से ले माल है लम जे खाना प्रो ला सी इलेक्शन न कैंपेन लं वासिल के लम जे खान तो इंडिया गठबंधन मते कांग्रेस कंपन पीपीसी दिलान पंजिमा ला कंपन के तन पंजिमा सोला Ini bangkan baknang itu parti lang nang yun ini perang ini tongkat ini nana pi ini apa yang tongkat kau family tongkat ini Congress lang nang yun Aja kedam tangar ni penangan Karbiang Long ora dan ingkit hedolo je Karbiang Long political do an chingrum si alliance do si BJP an paremji pu sida non election apor ahut ka thek long bang ke CPIML la penang tum la Congress party chola bang solam the putak nang tum hin pen PG pu isa monit party le chingrum sita non pini ani kelang dam lo pulote asap su APSC atum doji ta hai memelo assemble chela der lo non kala tum dalung kamani na beter abor kar tum ke non Congress long si nang join dun ber ini ta nang join dun ke nang tum ke la tum si nang join dun non ni tum ke do thep ke CPIML non nasongya sar kota il tum lo district secretary lo lapan ni tum mamang Congress ke do thep lo lapan non to welcome dun bok lo Sampai penjualan parti tang rak sangyang dapat jumlah Itu faedah deh, ada kari artikel. artikel tersebut opsi pribadi akan kena kapol i akan mendadu lapen non boy bangke ni sampai yang kepingin tipu berada kunci pahai noi dak nang pasudun dia MP hadak donan kogi
lasi la itum dak hai gunro pulote adak tene parsudun po la pena kambang kucing po tapi koto perlu dinan. Samilang so epe Chelsea sai hem kimi kang pula pen chirok tongamai kapadopon. Patumi jangni puni phai kre trok siarni. Nong 14 Korkanthi constituency ke parlo Samilang so ahithia longamat epe Chelsea sai hem akimi kang pula pen chirok tongamai kapadopon labang somaya long epe Chelsea Korkanthi constituency amai phu gonghat Kiling pensi cepahem phupon labang somaya long BJP lapen Congress asong pen COC bang sirke patum epe Chelsea asong along cepa okdun lason labang so sai hem kimi kang pula pen chirok tongamai along epe Chelsea Central Committee kongchun bang sarkiri rong par haraghat LA Committee along kongchun bang Robi Singh Ronghang Korkanthi epe Chelsea candidate abarim Daniel Teron lapen pregjam man peng kang tui atum chetong dun si mai mesen pen pachun po to pinidak Korkanthi constituency alo dak Samilang so hamaralo dagale tum board committee akimi kangpu mon pedolo la non upcoming 2024 parliamentary election of Harman asa binongen ke tuma sar jayga thar apansi tum phaji pulosita me alangli kedam asai dopik benmasi alangli bangbangon delo so alar bagen li banglola dak Lasi pini dak board committee akimi kang puhun dak BJP lepan Congress kado even bang sirkep ni bang sirkep apa bang pu atum la dakali tum nang nang cilang dulu nang cipam pang dulu lapen ke non dak Samilang so baron ke lang damelu pulu nang tai ke damtang nikan ini thom apang lang damelu pulu non bang ke PHLC apai senai bat side lu lasi dak ke kom nai 70% 80% muni ke PHLC side lu non ke lapulo lapen non pini dak ke tong ke itum awareness program isi ke patut monji cerok tok athe non lai tum la vote ke jok nai lapen ke la ke claim ke dam nai simbol alam dalang lahai lam ke cetan ceperi pansi ni tumpini dak cingrum lo lahai lo tanggal simbol putak nang bikin ben cetin pakla kan simbol alam angla pulo je ningkan troksi ni tum torstai da simbol se gando 2019 ben ke dam tang MP election MLA election ben MEC election no itum torstai da simbol sai de lo Kasi torstai da simbol ke na bangke tum ke kapathang de itum ke kapachini mane gyan alam lok se thano constitution alam lok se thano pen la so alam ke than pen joksi kapathang asimbol torstai da simbol enlo lapan karbing long ara tum pini chini lo chini eta tenglo pini ke constitution na prak lasi pini PHLC long nang bar do no muni ratum lasi labang so simbol rada phan ka pathang thek long pen BJP atum bang dak polisi nang klem no si dak angkura phelong ave gono suraksha party GSP po phan atum hang dam si konane Bernard Sangma phan atum MP ticket atum pathur dalo lapen torchlight da simbol halatum nang thi jolo Lasini tu mengenai ini kau ai tapi, laso torchlight da simbol atum pon ke, laso torchlight da simbol ni tu mengenai pon ke, ningkan troksi PHLC dong kian tanga simbol mati lagi, takit torchlight ke ban thulu lagi, abi tari takit thulu, torchlight da mamor ke colo lasi paponang BJP atum, attack se GSP bocor ke, la loge BJP side ke la GSP ke, la lasi torchlight ki thu nang la tum nacian thu dah bang, tum ke thang lang abi. Setan nona bangke, PHLC tu makemang KBGC tu amen thanai po bangke, torchlight bangin thanu dai gante. Lasi lahai KBGC tu mamen kang than, longle porta kang than, trading license kang than, lahai ge tumge kisi ben sing than po. Lasi lahai kisi asimbol ken ke hello, la KBGC tu amen kang than la pen ke nona la 26 January non la vote ke jokar ni bangke. Oh, 26 April non la vote ke jokar ni bangke. La so kisi ben bangse abang putin selame la so pudumpul phan, pidong amir phan kang tip japor nang letang lai lo kan ke haji pan kon ning nitum ke haji phangen ning theklong minong kini karbing long arap nang letum social media ke lang ben ceklong nang letum nilip rong khang karbing long NC Hill West karbing nang letum birta en lap tami ke dam si pacetang ni arni bang joining pini BJP lepan Congress mun rong ludo e kente atung ke halat duplicate do runo doi ben selatum rong so phan ke bai lok mati la non rong so phan ke ron ara runo doi ke lage duplicate lage runo doi long ge runo doi ke central scheme eta central scheme long le kupus runo doi a page long le pudumpul ke dotan la ke ra phana pa chong thui la phana pa chobai binong lo la si la hai alam ni tum election commission of India la pen ke la hai model code of conduct karkana po hedi ni tum pale bom lo la so model code of conduct karkan pen po sela siam tuliram no hang pada soko sentis pale lo la pen aku non he jong hala socheng thanta constituency long iam lo bodi kachirong pipi ha iam lo kachirong pipi la tala public speech ke nije mati la BJP bana bahari to phane khan lam nahi itu la ta soko sentis pale lo la phanta Kapan non golang, soko sontes pali, IMP kerja krong, non lah IMP kandidat kerja krong, hala, omoseng tisu mata, helmet ani kan si bateri kan teh, nasi lason golang, lapen no, runo to skim aportan itu election commission of India pali ji, lai lam mutha, lapen non lah upcoming
election hu BJP atuma candidate Omar Singh Tiso hanjong se disqualified at bulodang dedi lage itu me PHLC phanang koi nang ni gake la BJP atum hala non ke ther ke ha patum la ran phan ka chong thuita patum hala tum sa dai che nai hala tum ke klem thap posi mo disqualified at pusame lage la tum hana dai che nai bailu Daitor Mini Stadium Lusamson Sainty open stage along BJP election rally at make up a man pon. Patumini Pikaret Roxy Ernie, number 26 Dwarbaguri constituency, Daitor Mini Stadium field open stage along BJP election rally at make up a man pon. Labang so long aluhiaman pen kachatong dun lake, Karbiang Long Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang, BJP MP candidate Amar Singh Tiso, local MAC Anparta, Education EM Richard Tongbi, Bokajan LAC Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mamin, BJP Central Committee East Karbiang Long President Ronald Killing, Abarim BJP candidate Horen Singh Bipen Chenglok, Team Karbiang Long Atum Chatong dun. Pen mai cheng chia prang upper daihori PS Nimarli atum pen lun parjupon. La pen Karbiang Long Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang Maya Long kaninche pon ke BJP Sarkar Kachari pen ke Karbiang Long ta chingthur pik an. Lasi non ke bangchi 26 April BJP candidate Amar Singh Tiso phan vote pira pahai thulonang pusi ningje pon. Patumi Congress Epechal se swang pen che usi BJP along chipok dun 20. Han boka pen Robinson Killing pen Tarapung pen Joy Singh Teron News Fast Karbiang Long. বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দল পৰা ইয়াত ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিছে বিশেষকৈ APSLC আৰু নিলিপ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা 7জন 700কৈ অধিক পৰিয়ালে APSLC দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি 165 পৰিয়ালে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিত গ'লে প্ৰায় 1000-2000 পৰিয়ালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰি আছে কাৰ্বি আংলঙত স্থায়ী শান্তি হোৱাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাকৰ পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে দিনে দিনে ৰাইজে ওলাই আহিছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱা স্বাৰ্থত অমৰ সিং টিছক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিছে হ'ব Korkanthi constituency along Prek Chamracharya song along ke dotum Don Trok Circuit ba ke thompen bang pharoi sira pliker ba hiniatum Congress along ka chapok don Patumi ni Phaikre Trok si Korkanthi constituency ke parlo den ta ghara long Congress Racharya song atum ta vote ke hangamai ke padupong Bangso Mayalong Indian National Congress candidate Joyram Ingleng kachatong donalong ex-EM Bidya Singh Rongpi ex-EM Ashok Teron KADCC Chunbang Sanjeev Teron CPI-ML pen Robi Kumar Phangcho tum pen danglok penang an Congress songja posongja pila pen CPI-ML songja tum chatong do Bangso Mayalong BJP APSLC la pen ASDC songalong ke do Don Trok Circuit ba ke thom pen bang pharoi sira plike bra hinia bang phubang phiatum Congress songalong chepok do কাউন্সিলে ইমানখিনি ৰাজ্যক সাপ্ৰেছ কৰিছে অসম চৰকাৰে যিমানখিনি কথা ক'লে আৰু যেটো মোদীজীয়ে ইমান ভাল ভাল কথা ক'লে এটাওতো ৰূপায়ণ নহ'ল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি পেলাই কয় কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ষ্টেট কিয় লাগে সুপাৰ ষ্টেট দি দিয়া হৈছে ইমান ইনচাল্ট কৰাৰ পিছতো হয় ভৰ দিয়া বাহিৰে বেলেগ কিবা একোৱে কৰা গতিকে ৰাইজ কষ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে কম পইচা পায় আৰু কিবা কিবি বস্তু কিনিবলৈ যায় দোকানবিলাকত যায় বহুত পইচা ভৰিব লাগে টেক্সৰ ওপৰত টেক্স দোকানীবিলাকৰ উপায় নাই তেওঁলোকৰ লাইচেন্সিং প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰি দিছে বোলে এটা দোকানতে কেইবাটাও লাইচেন্স ল'ব লাগে কিমান টকা ভৰিব লাগে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই গতিকে এই গোটেইখিনি চাই পেলাই ৰাইজ বহুত কষ্ট পাইছে আৰু ৰাইজ আজি মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে যে মোদীজীয়ে কোৱা আচ্ছে দিন আমাক নালাগে আমাৰ পুৰণা দিন কংগ্ৰেছৰ দিন ঘূৰাই আনিব লাগে গতিকে আৰু হ'ব আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা আহি জইন কৰি আছে